Danes pa se bomo naučili grško pesem. Pa poslušajmo. Sedaj pa skupaj najprej preberimo note. G, A, pavza, C. D, A, pavza, A. G, A, C, D. D, pavza, D. A, G, G, C, D. A, G, pavza, C. D, A, G, C, C. D, D, pavza. D, C, C. Pavza, C, D in pavza. V tej pesmi imamo note četrtinke. Te trajajo eno dobo. Imamo tudi četrtinske pavze, ki trajajo tako kot četrtinke eno dobo. Imamo noto polovinko, ki traja 2 dobi. Polovinko s piko, ki traja 3 dobe. Celinko, ki traja 4 dobe. Imamo pa tudi osminke. Te pa trajajo pol dobe. 2 osminki skupaj trajata eno dobo. Da boš ritmično pravilno zaigral, si lahko pomagaš tako, da si z nogo tolčeš dobe. Pa poskusimo. G, A, C, D, A. A, G, A, C, D, D. D, A, G, G, C, D. A, G, C, D, A, G, C, C, D. D, C, 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 D. Tako, to bo za danes vse. Sedaj pa le pridno vadi in lepo bodi.